الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ذلك قرآن سورة آل إمران وتلك الأيام نداولها بين الناس ɗi ñalɗi aduna mi yiltindiray ɗi woni hakkunde yimɓe ɓen ɗum ko suratu al imran suratul hashri allah daali kadi wa tilka al amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun o inni ɗe mise miɗo waɗana ɗe yimɓe ɓen ka alqur'ana fiyo ɓe miijito ko ɗum woni ɗum allah inni kon ñalɗi aduna ɗin o yiltindiray ɗoni hakkunde yimɓe ɓen joni noon ndaare ko gandirɓe ɓen firi kon aya on wa qala al ulama'u man yaqra'u tariha la yadkhulu al ya'su ila qalbihi abadan gandirɓe ɓen ni kala janguɗo tarika histoire ko fe'i kon wo taƴagol natataka ɓernde makko abadan o taƴotako sa jangi tariha ko fe'i kon ma sa joɗike a miijitike bi fuɗɗiɗa manditade no piiji ɗin woni noon feƴƴirde a taƴotako a désespérata fiyon ɗum al aghniya'u yusbihuna fugara wal fugara'u yanqalibuna ila aghniya wa du'afa'ul amsi aqwiya'ul yawmi wa hukamul amsi musharradul yawm wal khalibun makhlubun wan nasu yatabadaluna al karasi wala huznun yastamirru wala farahun yadumu gando go inni wo sa jangi tariha eno ko yatako sa joɗike a taskitike a miijitike no piiji ɗin won noon feƴƴirde ko ɗiɗo piiji yiyata piiwu ngara non kun a alɗuɓe ɓen marnoɓe jawdi ɓen ay ɓen no wonti waasiɗuɓe hara ɓe mara fuy hande ay i ɗum a yitike mo kala yi ɗum a yi marnoɗo ñande go yoyamo hara o mara wal fugara'u yanqalibuna aghniya ay wasunoɓe ɓen ɓe marano hay ko ñaama ɓen no wonta alɗuɓe ɗawawi yade Conakry hande yi'a yimɓe no ɓanta ton étage ji hara ɓen ko seppaynoɓe fewnuɓe woni payi koye ɓe marano hay paɗe ɓen maɓe mara hay paɗe ko sodanaɓe hara hay conci ko ɓe wattoɓe maraɓe hay ko seppay ɓe aynayi ɓe dammi ko ɓen hande woni ɓantude gratte-ciel ji ɗin yes wal fugara'u wasiɗuɓe ɓen yanqalibuna hiɓe waylito wonta aghniya'u alɗuɓe wal aghniya'u alɗunoɓe ɓen kadi yusbihuna fugara ɓen no wonta wasuɓe kadi hara ɓe mara e dépense go wa du'afa'ul amsi aqwiya'ul yawmi ay jasunoɓe ɓen lo'unoɓe ɓen hankin hara hande hiɓe mari doole wa hukamul amsi musharradul yawm yi'a laaminoɓe ɓen hankin hara hande ɓen ko raɗeteɓe yaltine ka leydi ɓe yaha en exil ma ɓe naade kaso ay i ɗum e peyiji ɗin fop laaminoɓe ɓen hankin hara hande ko raɗaɓe hande ma ɗum ko sokaɓe hande kasoɓe ay i kadi sokaɓe ɓen no yaltine mina sijni ilal gasri iwra ka kaso direct yaka suudu laamu ɗum kadi a yi ɗum hay goto yeddata ɗum ɗo wal khalibuna makhlubun foolunoɓe ɓen hankin yi'aɓe hande hara ko ɓe foolaɓe ala mo yi'ali ɗum ka leydi mum a wata yeddude foolunoɓe ɓen hankin yi'aɓe hande hara ko foolaɓe hara ɓe ŋeƴƴata wannasu yatabadaluna alkarasi julle ɗen ka aduna ɗo yimɓe ɓen lontodiray woni e majje jaɓuɗa saliɗa hande ko an jooɗi ka jullere
ko an andi ko julleren ɗum joɗɗa e mum siɗa fala ko ministre de l'économie ma ko ministre de l'intérieur ma ko premier ministre ma ko an andi honɗum mais janngo a yiway ɗon goɗɗo goo jewɗo par ce que ko goɗɗo goo iwi ɗon si jewɗiɗa wannasu yimɓe ɓen yatabadaluna alkarasi ɓe lontodiray woni ka julle laamu wala husnun yastamirru wala farahun yadumu amara sunnu ɓernde mo heɓataka aduna ɗo hara o jokkodiray ñande wo ñande hara changeata non ala wala farahun yadumu o heɓata kadi weltare ka aduna ɗo dumotonde ñande woɗa welti non wawo marsirta non fiyo non par ce que aduna yawmani ko balɗe ɗiɗi yawmun laka wa yawmun alayka ñande goɗa welti ñande goɗa moni sunnatullah ko ni gurdam wayi siɗa faala ta tampinorema aduna ko ni ko balɗe ɗiɗi ko ɓalere e danere piiji ɗin fop ko dichotomie c'est à dire ko ɗiɗi Allah waɗiri piiji ɗin fof ko kanko toni goto ko weltagol e monagol nawnugol e sellugol wasudugol e margol ngulendi e jangol niwre e ndaygu piiji ɗin fop ka aduna ɗo ko ɗiɗi ko Allah toni goto ko ɗum waɗi Abu Zar oyni sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an suhufi Musa faqala kanat ibaran kulluha وقد جاء فيها أجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها Abu Zar landi nelaɗo ini nelaɗo yeto lan fi ɗeri Musa ɗin o suhufi Ibrahima wa Musa yeto lan ɗin ɗeri kon wonno e majji ɗeri annabi Musa ɗin o inni ɗi fop majji ko tasakuyeji ɗi fop ko piiji ko waajuji tasakuye ɗi goɗɗo miiji toto ɗi nafamo wo ko ɗum tu wonno e mum waajuji tun tasakuyeji wo me goɗɗum gono ari ton honɗum woni ɗum wondema Allah inni ajibtu mi haawike mi ngalɗi liman ra'a duniya wonande on neɗɗo yi'uɗo aduna wata qallubiha bi ahliya e ko honno aduna gerdata kañum e yimɓe mum ɓen o yi'i ka aduna waynodirta ɗon e yimɓe mum ɓen o faami kayfa yatma innu ilaya ko honno on ƴettirta jikke mum fawa e aduna wayi aduna noy wa biscuit anda on to tolata sa inni ya helu aduna ko fiyon nun Allah nandintinani aduna e ndiyan ka Qur'an woni wadrib lahum mathala al hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyahu wa kana lahu ala kulli shay'in muqtadira oyni nelaɗo waɗani ɓe exemple inna ɓe gurdan aduna ɗan no way wa ndiyan gandirɓe min ko fiyon nun Allah inani gurdan no way wa ndiyan ko parce que ndiyan tabitata nokku goto tun koko ilata donc gurdam aduna wawata wonde e situation goto tun no condition is permanent a wata fewndade e alhaali tawa ko sanzata hara ko non tun non parce que Allah inni gurdam no waywa ndiyan le wawata d'abord to de si ndiyan dewi nokku goto hara ɗan ilata hara ɗan woni tun stagnant nokku goto hara ɗan bougata saria islam o no inni ɗan laaɓa ɗan salligata ndiyan ko wonu hara ilay et puis kadi gandirɓe ɓen ko fiyan ɗum kadi Allah nandintinani gurdam aduna e ndiyan ko parce que ndiyan a wata ɗan tamude jogoɗa ɗo sa waɗi ndiyan ka newre ma ɗo ha ɗumannike ay niya tamu a tamay tun ɗan fop ɗan yehi hay cintol luttata awa aduna a wata tamude aduna gandirɓe ɓen inni wondema أن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بتن لهم بيوم يكرهونه أدنى ها hande aduna feññinanta tagaɗo ñalande nde o yiɗi si wona aduna no suuɗani mo ton kadi ñalande nde o añi
mettaydemo. Si aduna addanima hande nyalande welaydema, jango addanoyte nyalande mettaydema. Ko non aduna wayi. Ko ɗum Ibnu Sirin inni, ma kana dahikun qat illa kana min ba'dihi buka'un. O inni ayata jaleɗe waɗata ha hande si wona gonɗi iwtiro e ɓawo majje. Kala ka jala nyande go wullete. C'est clair et net. Yes, ko non aduna wayi. Ko non Ibnu Sirin inni. On le ko gando ko andudo ko tabi'ijo kadi. Troisième génération on après nelaɗo. O inni wo ma kana dahikun qat illa kana min ba'dihi buka'un. Ayata jaleɗe si wona gonɗi iwtiro e ɓawo majje. Wa qalat Hind bintu Nu'man haqqun ala Allahi alla yamla daran khayratan illa mala'aha ibra. Hind hari ko ɓiɗɗo lamɗo, ɓiɗɗo Nu'man hari ko lamɗo, ɓe ɓuttini ɓe mari feere. Ɓiɗɗo makko debbo on inni wo ko haqqe e dow Allah, o nadata moƴƴere e nder galle si wona nyande go addoy ɗon tampere wona inde tasakuye kadi. Wa sa'alaha rajulun an tuhaddisahu an amriha faqalat asbahana dha sabahin wa ma fil arab ahadun illa yarjuna thumma amsayna wa ma fil arab ahadun illa yarhamuna. Goɗɗo go ini mo yewtan fiima waɗana mi résumé gurdam maɗa ɓay bemma no laamino. O inni weetino nyande go bimbire tawi ala hakkunde arabuɓe ɓen goɗɗo si wona himo yeli wa'ugol wano men wa'i ɗon, wano famiya men on wa'i ɗon. Nyande go kadi hiiri kikiɗere futuro heewoyi. Nyande go kadi tawi e nder arabu on ala hay goto kadi si wona yurminayɗo men. Inno we ɓen no yurmi, ɓen no yurmi hande. Ko ni aduna. Nyande go wetay kamon hara fop no feppi. Nyande go goɗɗo rewoya ɗon wulla sikka na ɗum wonno ɗon. Ko ni ko sunnatul hayat. Ko ɗum waɗi Abu Hazim inni ma fi dunya shay'un yasurruka illa waqad alsaqa Allahu bi ilayhi shay'an yasu'uka. Kala piwum weltinay kum maka aduna ɗon, Allah no takkidir ɗon e makkun ko moninte kadi. Ɓiɗɗo no weli ha hay ndaruɗamo tun ko plaisir addante, mais o moninte wonde go ha piyamo. Ɓeygu kadi no weli ha mais wonde o moninte. Hay oto almangal on de a démarray ngal ron kawɓo sino falar ko sorti d'usine. C'est-à-dire aduna kala ko addamma plaisir ɓay tun Allah inni piiji ɗin fo ko ɗiɗi ko kanko toni goto. Donc kala ko addamma plaisir addante nyande go kadi mécontentement, moninte nyande go. Kala ko weltimma kadi moninte. Kono imo kolindir ɗon kadi ko e ko moninte kon moggo ɗon. Parce que oto almangal ngal randete service moƴƴa mais ngal ƴantete mbuɗi kadi ya yaltin ka jifama. Parce que a carbiray ngal a waɗay entretien wonki non yiɗa dépense ugol. Ay kala ko waɗanma plaisir, kala ka ɓe ko ɗum ɓenni, kala ka avantage woni inconvénient kadi yalta e nder ɗon. Ko ni aduna. Joni noon kon woni lekki kin wa min ilajiha an ya'lama anna al jazaa la yarudduha bal yushmit aduwahu wa yukhdib rabbahu wa idha sabara wa hatasaba arda rabbahu wa sa'a aduwahu. Joni noon solution on ɓaytun aduna ko balɗe ɗiɗi ko nyalande welaydema e mettaydema. Joni noon ko non lekki kin fiya weltin Allah hara wonali sago gaño hara ayɓe ma ɓen jalalima ko ya andu wondema panikagol ɗenƴo hula wullito wowliraɗa woliraɗa wo ɗum aranzata hunde. Waɗay tode gaño ma on heɓa no jalire et puis Allah monanoma. Solution on ko ya muñño gera hoorema si sattende ari on say a weltinay Allah et puis kadi gaño ma on haray a moninimo parce que a wonali e sago makko a panikaki wirtuɗa hoorema. Haray en darade wano ɗo min ni on Eid Mubarak ka juula no hari en yidali ka lannunoɗen khatmul Qur'an on nyande weta e juule
ko ande kadi joni aray min inni on assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma najjim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al bala'i wal waba'i wat ta'un wa min shururi al ada'i wash shayatin wan nafsi al ammarati bis-su'i. Allahumma yassir lana al intizama fi jami'il umuri ad-dunyawiyya wad diniyya wa hassil muradana bil khair. Allahumma abirna min ash-sharri wal isyan. Allahumma inna na'udzu bika min jahadil bala'i wa darki shaga'i wa su'il gada'i wa shamatatil ada'i. Ya muhawwil al-hawli wal ahwal حول حالنا إلى أحسن حال ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.